Legacia imaram no being psychorally Zakrin John Paugala TVD channel hiwi mayuk sada Krista wiming liring pa shala midale Lat leader iwaming shakmi kasar hoye Mayopung Baptist Church we yaw now ne As a devotion hiwi wang ina kapangkui gahai Bible tibamna Hebrew no akum tara Duiza tumrada pangawi aina twilaga tumrada chikowi aina tangdam Itum na pangrum laga kashika nganangrum kawaisa se Kathara tibam ni hitada ka bihai le Chiwi wang aina na tumi ning kanganung maswita hai alu Kamataya saman sampangra Varewi ning kachang atishur da sa kawai Kala ana ngashit ka haiji sampang kawai na tum kang thei kawai salu Kajahit hada kathara lyrically ka bihai dale Kashika witi liragi ki jeji rara masang mara Iwi kangaronga jina shit kasang aina ringra Ka anangalana ka awi tungli iwi kapen malaymana Itung ngalan tui gahaya kala shiman gahay yur maning mana Ka shit sangda huimi gahay yurna Chiti ka gabiyana Hebrew na obingli matay lagay na hikiwiwang ka gabi kala jeka Atam jitran yang gashebing na kangasunghi Matay sang kang ay matay sang hawgada Vareshi sadakle atsumi alungli Atsumi shit kasang hiay na tangda Hor hawgi gaji atam Stage raga hai juwiwang Chiti hi kakabine Kala matay lagay na chiti hili Ki remind sa lui shit talay hilay jaka Jishu Krista hi kamashungana Kala kanawa Varewi pong kami jina gaji Jitay kami ay nang soda Atsumi shit kasang hi Ngatarmay kawai Kakatoma chiti akane Itum saikoro wiwangla matui kamiya chiting sarano. Oga tui hili abonga tse nga dayda wi aina kanga chay kwirada kalehi mga samane. Kala hina itumi mirin lila kanga chay kwirami da kalehi kanga samavay mane. Atam wilungli ara nga dayda wi aina itumi mirin karing karagli nga chay kawai influence sachinge. Arere itum na ringda kalay stage hiliwa. Mikumo akawi mirin hili kina zakshi makeup ta sashiman ngasak tale hili jaka uka kanang kachot kachang or problems troubles hikata hina maning mane kama talagay na observe salaga machuk kayang jitran hiwi angayung shok tak le katong ka hiwi angayung hi kachuwi na rakala jaka comfort ka jiwi na kachung gajana rada le ara kachung gajana kachichawi boundary sem kui hai laga laya la kaina miwi zeng really la yari shangli la zangri ra da mapaning la ring thui ka hai gaji hina ari hon matai la kaina sashiman nga sak tale firstly comfort pa hina hi da mirin sashiman hai laga ara jiwi aina samga phang struggle khanini hi ra khangarum ji tharan Re laga individualistic sala kaina ring khara jina maram sada khanga chon lama poleng mada mirin hi thada apong nga te da we na sashiman ga hai khanui thot kharar now shinaw ma la itum Christian mi alum lila ga thei sam bang da le ga thei thang khamai bing na kala ochang ra bing na to ila kaina mention sa ching gi itum le thai hui ro no da Verena, apung kaya kaina, kachon kachangay na nilala, or shimkrowi problem ay na nilala, or gazat kashe na nilala, itumli tesay. Kai hava, Verena des kasa adam jitran. Pap ta hui laga, accept sa laga, jang kayang ji, overcome sa huye. Ka higata jang kayang, des kasa hi malay tu reja ka, ning ta kok tui haida, atam na kui kara, jiling apum haida itumi pangshap kala shit kasang hi khale mai na jithada nga chan sang sak hawe kachung jana varewi chang khayang hi kachot aina mang rara da ka phaning wi wang o ga chiwi makhamashung ring ka pha kaya ka hili involve sada itumi faith la itumi shit kasang hila kaya kana compromise satwi haire gi hi hila hangai vareshi sada oktwi da kale itumle Verena demand sada kleva. Awi thada impossible. Matakha kahai ot sakpingji salo gji maning mane. Kha atam gji da itumna saching bai da kleya ji yakhi mamai. Ning tharda kamachuk. Phasa tharda ping bang lagai na kahai. Ngahuiri kahai. Kayashi thei la kahai hiping hi salo da kahang sane.
only then Christian akhane jilala nga khai khang ga hai aming aina vareshi mang nga khum da khalei bing ba ji ma thala kha nga khai khang ga hai ya mang larin li ka shung lak ga hai ba ji nga sare gi jine Jaina itum hegata mirin khanga jay mang larin li reisang lak ga hai ba hi ka tha da sa ka achieve sa bai rak le in a lat lui the point ka thumaina hi tha da remind sa lui shit ngai khare sa dam itum avavu wi ka chihan kala shit ka sang hi atam ga ji da mam lai hai khawai kha phani ung ching khawai itum mi mangali ka hai tar kar sai khangreu naw bing na achumi sa ka shap efforts ji mi laga call jili wazang shap khawai kala line akatang jili washung shap khawai discipline akhawi lungli khangreu ji thada itumi vareshirin mirin shongza hila discipline akhawi lungli awi tui ka pai nang so da meditate ka sai nang so da sai ha ka sai nang so da itum chiwi discipline li ring khawater kar sai ka khniali we need perseverance itum ping pang phlungre kala khang thai phlungre perseverance is one of the greatest unromantic virtues ta hange Kiwi wangai na unromantic ja hawk le je ka perseverance khang ga thei wi a thei hi wo ngalang da mai khaya ji masam phang mane ngalang da ring ga pha ji masam phang mane kha have a individual akhawi decision ne to keep going even when it is hard chot la la khang la ga sa na wi saman ji ta la kai na le da khle thei sa la la faithful sa la kai na ga zat ga ji hili ka hang ne perseverance iwa to ila kaina bible li la chui la kaina khangai Galatians 6:9 li kala ari pasho ka hai verse 36 li la ka hang tha da perseverance iwa tap la kai ami kaina ma theirar mane not glamorous hak mahala kaina la mara mane kha hina itumi alung hili leiga hai ji tharan maturity Ray ga sang ji hi khui rai kala chi mang ma ji la saman reward ka ji itum na hiwiya shongfu ga za chi thran itum na reward chi nga tan khui shapre kala ma chai la gai na perseverance khang ga thei ga ji hi wa vare wi miktali ningyang ung makeup ga ji otsat kala character akhane ka ka chumali we need the memory of the end itum journey akatang jili khi leida leikhla ga ji itum atam ga ji da phaning khong darkar saye are pasho ka haya basai chili ka kapiana habakuk 2:3 aina la ko cha hai de le hili maran khamina ga hangwa atum na ning thar la kaina masunung thui haila na ning da le kha only then verena atumli thaimi rei gi ne khiwiwang mai khaya ga ho hiwa khang ga thei bing jina mang sam bang gi ji wang ma khang ga thei bing wang wa saman reward hi ma lei mane je ina khanao sa da itumi mirin hiwa crystal lei da khalei shongfu ji li zat ki ga ji journey ne hiwi shongfu hi ina itum ka ji li kha pak chui hai ga bai maning ne na iwi mirin katang ma khawai ji li chang ge ja kha kalana iwi mirin kan khui gi ja kha itum hiu shongfu hi le zat phalung gi ji ne shongfu akatanga jina nana sara ga hai process ka tong ga jiwi nana zatra ga hai process ka tong ga jiwi aman ka sakji chili hang chi thei naw re je na ari ma tai la kai na ina ka tom sang khangai ka sir sang khangai wa itumi sa ga shap wa ga shap jiwi aina ma suita hai se na I khalatana limit ma hai hai se in a commentary akhli thada pa khuye if life is the road to Christ let no one afford to miss it or stop halfway hi khiwi wang ka hangle je kha Jishu Christa we shongfu hili changa kha wa ichum ka shiman go hoji ma lei lak mare kha ring ka pha ka tong sam ka phang chi ka tha na pem re jena khipa khana la hi ka tha shongfu hili zat laga tang khai ai na lama tang hai rano kala hi khipa khana la mi south ma sa hai rano uji ka sane
Jena itum galantui gahaya shikala shiman gahai yurmaning mane khashit sangda huimi gahai yurne giji hi phaning da ning hak lakaina masunung twela itum awiwang otram ngatse se awiwang ring lak se giji hi kashina ka share sa khangai ne ngana khui gahai ngatum kachivali varewi matai khamai so khami jita shumi serano amen